Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Hunger Games na mapi Shattered Kingdom. Uzeo sam Hito Brawlera i kao što možete vidjeti promijenio sam skin, ali ovu neku ninju, ali vratit ću onaj svoj, pošto mi je friend promijenio u ovaj, a vratit ću onog svog zombija. I oprostite što nema facecama, bit će u sljedećoj epizodi, to obećam. Tak, eto, danas sam mislio bez facecama, ok, dvije su pice. Tako da eto, sutra ću onda s facecamom. I ljudi, prošte što ne idu svaki dan klipovi, razlog je škola. To već svi znate, ko i sa drugim youtuberima. Tak da, ne bi bilo svaki dan klipa, nažalost. Možda će sutra ići klip, potrudit ću se barem da sutra izađe klip, baš vidjet ću. Pošto baš moram učiti, jer pišemo 3 testa ovaj tjedan. Oj, ne. Ni, ja sam mrtav, ni. Ne. Evo još jedno vam, nemam facecam. Sljedeća epizoda ide 100% s facecamom, ali mi nažalost moramo ići gore. Zato što će nas ovi pobiti ko žečeve. Zato što likovi su, ja mislim, timeri. Tako da ljudi, možete si računati da neće ići svaki dan klipovi s facecamom, nekad budu, nekad ne budu. Neki video će biti s facecamom i neki video neće biti s facecamom, tako da... A potrudit ću se da svaki bude sa facecam pacecama. Joj, kak mrzim ovo, nismo ni sword našli, nemoj mi to davat! Daj mi neki sword ili sekiricu, malo mi baga, ali ne znam zašto. To mi kaži. Dobro, možda ima šta u onim kućicama, malim. Nekim kineskim, mislim nisu kineski, neki čudni, bi se reklo. Dobro, ajmo vidjeti što ima ovdje. I ljudi, možda ću snimat na MCSG-u. Od baga mi ne mogu igrati, ako mi baga... Ne. Čekaj, nemam ništa. A zapravo imam. A nemam ništa, stvarno. Pogledaj, nemam ništa, imam supicu jednu. Ti si mrtav, možeš ti ići na nebu. Ajde, bye. Goodbye. Ne, uzet ću ovu kost. Moram požuriti. Ok. Nemoj mi bagat, molim te, 30, 20... Su ono timeri, brate. A nije, to su psi. Pas. Ne! Fuck, još jedan iza nas. Ne ideš ti po mene, dečače moj. Ne, parkour, moć parkoura. Ajde, pinje se bomba jedna glupo. Fuck, šta sam sad na... Ne znam da li ono bio haker, ali ja mislim da je. Nažalost ljudi, bio je haker. Ne može mi nikad ništa, ubijam timere. Dobro, ubili smo timere ljudi, to je jedna predobra vijest. Ubili smo fucking glupe
timere koje me više neće zezati po Mineplexu. Ovo vam poručujem zato što ste glupi timeri i zato što vam nije fora kad timujete. To je nešto preglupo, nažalost, ali to je istina. Dobro, evo možemo u napad. Evo ga, jedan Čočo Latokes. Disti... Alan! Da vidimo kako smo lijepi. Brate, pa pomislio bi lik da smo cijeli. Da imamo pantalone, iron i... Ali zapravo mi imamo kapicu. Metalnu. Samo nam još ne baguje, to bi bilo super. Opala, ajmo malo sad parkura ljudi. Idemo. Opala. Ne. To moram ovak tu. Ne mogu do tu. Still lud. Ne mogu do tu. Mogu jedino ovak da radim. Ali to sam sad fucking glupo napravio. Opa. Ne! Moguće kakav sam fail napravio. Ne, opet failam, ono neskoncentriran sam. Op, dobro. Idemo, opala. Kako sad? Ček, jer sam ja tu trebao skočiti. Trebao sam, da. Bolje da ja bježim nego mislim ovdje. Joj, pecaljkica moja, obo. I ljudi, uskoro će ići neki challenge za 30 subscribera, napravit ću challenge, znači no armor challenge, to da budem bez armora, ili hoćete da idem na MCSG da probam tamo pobijediti pošto je server pun hakera, ne znam kako Nugato igra, ali bravo Nugato, bravo za njega. Dobro ljudi, evo ga lik novi, cijeli metalnije. Ne bagati. Surova istina, ljudi moji, surova istina. Kako je to istinito? Ajme. Oh my god. Što sam to vidio? Nemam pojma šta sam ovo vidio. Blagi nemam. Poraz. 3 irona. Dobro. Dođite, 3 irona. This je crafting table. Evo ljudi, ako niste znali za ovu foru za crafting table, evo sad znate. Mogu si ja craftat možda strijele. Ne! Kako nisam znao da je deathmatch. Nemoj me zezat da je deathmatch. Oj, brate, ja se moram ići rađi shiftat, nek se ovdje sad raspoređivat stvari. Joj, koliko nas je? 3. Samo mi još fali da su timeri, pa to bi bilo very nice. Very fucking man. Dobro. Ha, moram se ići fajtat s onim likom, nemam druge nade. Nek da se fajtam. Ljudi, kad morate riskirati život zato što si ovaj drugi shifta. Kako ga ne mogu pogodit? Pa nemoj mi zezat. Are you kidding me? No, flame drop. Ne. To! Kako sam znao, nemoj me ubit! Ziki, goodbye. Ne! Ovo je moja pobjeda.
No, I am, baby. Ne! Nećeš me ubiti. Sam da znaš. Nemoj me zezat! Imamo li možda bolje hlače? Dobro, hvala ti na regeneraciji, dobar si ti. Dobro, sad sam se regenerišao, idemo ljudi po povjeru. Di si tamo? Kako ti čekaš? Pa nemoj ti tamo da ideš bez mene, čuješ? Jel ti zabavovalo? A ja mislim da nije. A, nije, okej. Okej. Što sam digao? Džabi njegovog psa. Kaj je ovo? O, brate, sad se moramo malo uozbiljiti. Ne, bacio sam pecaljku! A nema veze. Mrtvi smo tak i onak. Kaj si mogu ja? Još ćemo ga jednom baciti i dovršiti ga. Ali ne znam hoću li uspjeti. Čekati tih fucking 5 sekundi, ajde. Bacio sam pecaljku, nemoj me zezati! Friend drop. Da, ljudi, pobjeda! GG! Pobjeda! Idemo snijeg! Hoćemo li stići? Nećemo! Evo ljudi, pobjedili smo! Ljudi, hvala vam gledanju ove epizode, lajkujte, komentirajte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u sljedećoj epizodi Minecrafta. Poz!